نوت و چاران ده کار جبهوی دست بکر بوله آدنای ده همان ده میده لده سمید سال 1950 ده تبلینا و رفین گیری لایی بون هوال زیلان ده بحثا دنامه خود بحثا جیانا خود وکی هر جنکی کرد گوباندورا دولتی سیستمی سرایدار سروی سر مالباتا وی هبو ده رساله خود بحثا بیدگه اما هوال زیلان وکی جنکی آزاد ناس کرنا خود جتبگر آزادیره ایدی اف کریارین گو دولتا ترک اف سیستما گول سروان دیده نشان من هوال زیلان جخورا قبول نکر تنی گو جنکی متزوج بوجی جنکی گوزانی نگه خوند بو بی اما هوال زیلان بیجه ناس کرنا من جتبگر آزادیره اش بگو از گاونی پیش بابی جن جبوی خلاصیه کردستان جلوه داگی کریره همان دمی آزاد کرنا ولاتی ماجی دستی داگی کراره جن به اصرار بهلن جن بهیه بهلن جبوی گوش دنیای بیشن حرکتا جنتنه لی اما دوی رونشتنا بین هاده و ده حضورا بر خدانیا وان شهیدان ده ام جن جبنی خورد بیشن ببورینن نه دیرو کرده و نه دروجا اینو دنگل کردستی میش خور قبول نکریه و تجاری جی قبول نکه جهه گوتی کم کجیا بسرسر انگل کرده بسرسر جنان ده بشاندن و او جهه ها ببجهه جافکاریا زانست و ایدئولوژیا جن راسته بشهادت هوال زیلان هوال سما و هوال الحلنجه ده هر هوالکی شهید جناب مده چه؟ ایشه که دیدنه مده چه دیگلی اما او ایشه هان ما خورده که سوزا طول هلدانه دیدنه مده مزده که امج شهیدین خورد بجن براکیانه و راحت من هر ایگو شبدان امریکا و من هر ایگو خون و خیال واتي بيجن. هذه الشهيدة قدمت جسدها قربانا للنضال والحرية، ونتعلم من خلال رسالتها العظيمة التي وجهتها للقائد أبو كيف يتم تخطي النفس في سبيل خلق الحرية الأبدية. طبعا ولدت في آجري في عام 1971. أضرمت النار في جسدها احتجاجا على اعتقالها وذلك من قبل سلطات الدولة التركية، وحيث تم إيداعها في سجون الاحتلال التركي. ارتقت إلى مرتبة الشهادة في 17 من حزيران في عام 1998. طبعا أشعلت النار في جسدها من أجل حرية الشعوب المناضلة التي قامت بسجون الاحتلال التركي والتي أصبحت ميراثا نضاليا لنا. طبعا هذه الخطوة كانت تهدف من خلالها لكي تبين للعدو بأنها سوف تكون قدوة لجميع النساء للوقوف في وجه أي اعتداء على الأرض والوطن. المرأة الحرة ومن هنا سميوجة هن ميراث للنضال، ميراث للمقاومة لنا. أيضا يتوجب علينا نحن كنساء السير على خطى جميع شهيداتنا القدوات، وذلك من أجل تحقيق الحرية.